Mas Arsi. Mainkan musrik. Oke.
Jolas. Ayo goyang aja, nggak boleh nyawer, ayo. Kau kalau goyang, kudus pada kau. Yang mana? Siung ini. Yang berjilbab hitam. Ini ya. Ayo kasih sih kak. Nah, kan kau tarik omak kau tuh pak ya. Kau tarik juga mak kau. Ayo sini goyang bareng-bareng, jangan Sini. Jangan kesana nanti kena tabrak kereta api. Kereta api. Kasihan kereta apinya peot. Selamat datang buat Opa Sakameo, Hakashima, Kasih mah merek apa itu teflon. Arashi. Iya. Ayo, boleh ngomong bareng-bareng, ayo kak. Ayo. Kita goyang.